ina ba telefuso ni mase ba khazete skeriso o muso dada ifuli faluka itazui ba mawaita salam holistik tahono dada hetwa Yesus waya ga balo balangima be khama ba hono dede ba fahobu ndaka ba be e ba boto ba dede khama ba daro malimande fa aga da mafondondongo daro malima yaduhu ramai na ba telefuso ni mase ba khazete skeriso taromali lo balangis to balinangere nusida bagi nete ande te hal moroi bazura dua fetero faza sara ngabua fele ene irugi 20 asara imane taromali lo balangi tenga safaya faya ni fakai dede dali khema mege mema ombaka khemi wa abele zo aya ita Yesu Keriso bafa ato elenia no asasino anehenehe fa asalawania nda aga no asa itema khelo balangi ama zumange balakhemi me te tando saige khenia li ande moroi balakhemi ande sino ebo sibai me imane onogu omasi eda wa omasiku ia bali ande bano marongo moroi bambanu asiawa me soga khenia bahili ni amonio ande bano sambua na ba aroli zama ele ande kheda basi sehinia na mitengeni ia hulewandru so aga ini na hasino gemi-gemi irege tobaha fa amoluo ba irege no tumbu madala ande badedemi nasia azaboto badedemi vatenga lua-lua gera erani hafefu hadia ia vama ele ande bazura le sairai tumbu hadia ia vama ele baba edonaniha ni faterge hani amoni eniha na humede ira balo balangi moroi irugi da romali lo balangi irama ina ba telefuso ni masih bakal zoete skeriso salam holistik muso da ifuli faluka ita ewai ba minggu silale le si faluka ita bahiza mau bakal kedaba me minggu silale oya kegiatan si letola le foraga basi menegi ba ga kurang sehat aga tapi no i tolo soaya hewai masih sonasa batuk-batuk mehoga bongide afu khedetole baso bai fu demam tapi no i tolo soaya no tola ya bele bazi ma kheda mege no tola mofana mai ba lala halau yaga ede nasi baik ke dede na le ai tu falu ka ramai raina ede nasi ke dede baba nuria ge turia somuso dede ada dan tera-tera sangat manda sahagele ramai raina melalui perkembangan teknologi tola faluha ita heaga si soba danu niha ba helemoyo ba studio mini helemoyo ba si menegi Jesus sonda amai raina hadia si soba danu niha maba luar dan niha bahkan mungkin ba luar negeri nah memang so beberapa subscriber Helemoyo Ministry moroi ba luar negeri omuso de ma tola faluka ita omuso de ma tola ma faema daromalilo balangi bazura dua fetero ande natahau getabaso fetero e dona si baik ke dedenia baba ngombaha turia siduhu ena aboto badedeniha ena arode deniha khezo aite Yesu Keriso hana berome fetero ifatuna badaromalende so ia bamber no ila bano anehe ia la khemilo balangi ada natafai gida dania bazura mata eu faza felevitu ngabasi sara irugizi walu memoizo ete Yesu Keriso mangandre ba i ohe vetero baso ni fahal tanabe babada oroma la khemi zo ete Yesu Keriso barunia bamuhaga babada mai gelia ba Mose fahuohuhnia berege aboto badedera la ilah rasa mesa va Yesu anda no lo balangi va Yesu anda no lo balangi
Dan daan di fatuhu era. Wano iila herenya samesa. Fetero. Daan isura bazura. Ba natau ke tau sisi ramai raina. Sanema sura vetero Andre. Dua vetero Andre. Bada no mulai so wa maha selungu. Oya za maha selungu, oya za maele faya. Sangombaka wa Yesu Keriso tenga lowalangi. Lele fatema badedera. Tetapi i ombaka fetero hadia zino ifati, hadia zino iila, hadia ia zino irasoi. Waduhu noi ila herenya samesa. Dan beenia kesaksiannya bada. He ibisa me iile mengawasi felewalu. Bali anda bano marongo. Moroi pambanua siawa. Mesoga henia bahili ni amoni. Noi ila samesa, noi rasoi samesa. Hewi salah kem Yesu ada. Anda dah ba ifohe usurannya ena bay mangi wadu do zamati. Hana duhu Yesu anda no lowalangi. Ramai dan natau kita fai kita sisi moroyawa basura ande. Abo to badu de betero bala rata gina tenia babe aso to bagulidana ande. Mane bade bangawa sivele fala rata ba urei no segu andre. Menoi bokai ge khegu da so ayate sukeriso. Niyo baka kanya so ayate sukeriso. Bala rata iya. Bahiza leto bali tahataha kanya da. Hewa ele arata gina tenia babe aso to bagulidana tetapi iyo guna gina tenia sile arata ande. Baba nuriyaige baba maduhu wa Yesu anda nulo balangi. Tapi fohe uzurania. Teratrame ina tada oya va maha selungu. Ira ke mangi va de samati. Ezo so siduhunia, ezo zatulania. Tapi wa khara fetero be mangi va de no ila samusa. Ya ia so ia sitobalisasi sama duhu. So ia pamber mege. Tengahan irongo manu. Tengahan iduna-duna kenia. Si maneza lo kada bazi makan. Hani rongoda. Tetapi turiani rongoda. Ya ada nisura sama sasangi ila sitobalisasi. Sino fau-fau ke zo ayete sukeriso. Dan tak ada sawagel. Hei bisa da romalilo balangi ada. Irama iraina. Taroma lilo balangi ande tesura ia la sura ia irani faha Yesu sino aboto badada sino mangi ila hewi sama vazo ayete sukeriso mesu ya to bagulidana yombaka irama iraina sanema sura ande banuan hakeriso sino mamati ke Yesu. Hiza isokora ma ifu vangi vade de berva oya va maha selungu. Oya za maha sitenga ya iya. Ulazima leza loka da bagina tanda irama iraina. Meloda oya geizura sura tulisan-tulisan sitenga taroma lilo balangi. Nah sebenarnya bagina tanda sangat terbuka dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, informasi-informasi sangat-sangat banyak si baik. Oh ya si baik. Badal tak ilah, natabokai he YouTube, he Facebook, bahagia ia berita-berita tanam ba internet melalui HP da oi tak ilah fef. Tahu ke si baik wango sisi bata andre gehe hani amoni ena aboto badede da hadia ya siduhu hadia ya satu le duriani rongodan kuncinya irama iraina turia siduhu turia satu le ya ya da turia bama ngombaka ba Yesu Keriso anda lo balangi
Va Yesu Keriso anda no ia to bagulidana no mate ia. Ba noi fuli mauso. Tazitu. Nala ifaduhu va Yesu Keriso anda no lomalangi. Wala ifaduhu va Yesu Keriso anda no tobali ia niha. Nala ifaduhu va Yesu Keriso anda no mate au badala refa. Na leiva do rua Yesu Keriso anda no mauso ba no mai ia bazorugo no mana hai bazorugo makada taroma lifaya bora ba oya va maha selungu iraim ama iraina da ana va te fazehi do rova mati ya o mamati kalau balangi ama ya o mamati que zo Yesu Keriso ya o mamati que gehanya muni. Bahkan oya Duhova mati tanebe, so Duhova mati ni Sura Atanasius, so Duhova mati ni Fazehi me alova ovulo banisea Konstantinopel. Bahkan ya ada lagi natanda gereja-gereja isusun Duhova mati ni asamasa. Hana berme oya maneva maha selungu, saya famoroiba daromali ane. Famaha siduhu, famaha satulu, ya daromali lo balangi anda ramai raina. Sino tesura ba daromali lo balangi anda. Gereja-gereja ba Indonesia melalui lembaga Alkitab Indonesia nolah hau gesibai ke babo alita romali andre. Ba bahasa-bahasa ma bali soi. Termasuk kata badana niha, ya surani amuni. Bahkan bagi netanda sedang proses bahkan no abai proses revisi surani amuni hana ena itu gua boto badede dan nasa hadia iya gohita dede lo walangi badaromalian. Jadi ini anda dah soal bahwa taromalian de terus te ali iya bali hebali niha hebali hade tanabe soi tanabe fif hana oh itu dede enak sagera ulidan aboto badede hewi sama masih lo balangi na sigulidan ande ramai raina dan wa vetero tenga faya tenga hafa oneke mana tenga hani karanga ini mana tenga haberwa no misikola tenga berwa alawa gelar atau hadiah dan nebefif. Tetapi vetero samesa ya iya no ila no irasoi fau ya kezoete Yesu Keriso batenga hada ila samesa he iwi salahemi lo walangi bapa uri Yesu Keriso dari dunia yo bahili no maila melota dau faira ya iya samesa Yohane masuk dari ruata tanah informal ke Yesu Keriso ena aboto bada deraba ena da ala turiaike irama iraina ni masih bakal Yesu Keriso ada hewa ai aboto bada de vetero bala ruta gida tenia irei no se andre irei boto andre sino amedola no se boto andre tetapi libeli tatahannya isura-zura ifaduhu iombaka ena aboto bada deniha dan irama irena hada zalua au garibu fakhi bazilal no mate vetero bahiza satu irugi mak hadia yani surania andre la itu tobali famaha eda taroma lilo balangnya de tobali famaha eda tio baka khada ibis sama omasi lo balangnya va Yesu Keriso andre no ono lo balangi ia sino mai bagulidana babang heli niha ena letekiko berhor yo bakal bani haba te efa telah dibebaskan, telah dimerdekakan, Anda telah ditebus oleh darah Yesus dan ifaduhu dan omuso de mai ramai raina
Hewa moroi ba studio mini hele moyo ministry. Tola faluka kerama keraina baba maduhu kerama keraina vadu Yesu Kristo no lo walangi. Hewa etenga si manifestero ita. Faluka si baba ke Yesu Kristo si manifestero fau ya ke Yesu Kristo. Tetapi faduhu dadagu irama iraina. Pengalaman va aurida no faluka ita lo walangi. No faluka ita Yesu Kristo. Hana watola auri ita irugi makhande. Hewisa vetaroda irugi makhande. Ha berwa ha khedede Yesu Kristo. Anda boy mangiba dede irama iraina. Mafaduhu khedafif. Wa Yesu Kristo anda no lo walangi. Wa Yesu Kristo anda no mia bagulidan babang hulia ita. Berhoroda. Tenga berwa asuki gemotada. Ya ita no eku bahor, ya ita si te kiko enak. Mas lo masih Yesu. Si mana sama masih lo balangi na si gulidan. No ibe no ni ande si asamus. Baba ngeheli ya o, baba ngeheli ya uge irama iraina. Ena lo te kiko. Ye fa ita bahor. Ada anyone ya heda. Ena baita tohuga ita bahore ada. Sonda alave ni rau babe wau. Lawe ke Yesu. Lawe ke Yesu ada ni falua khania. Bersila tola le. Ira alave sohor dani tebu khara. Dai hayo to da Yesu. Hani hazile hor. Da khayo fone baba ne bukhara. Atau ni. Abu tuki bada deni habaya iragi sohor. Anda bayo ke galabe anda so Yesu Kristo. Baya o tuki bale uhu kurauk. Lei huku di sohor so Yesu Kristo. Wa maya bagulidana baba ngahali si sohor. Bahade ya ni wado da Yesu ke galabe anda. Fuli baba falua hor sakalit. Tarai gamuatada sila atule. Tarai da ta o Yesu talulu aurida sumange Yesu Kristo irama iraina la mansia na sokoda bangolo balangi tanabe ya ita mamati ita ya o mamati kalau balangi am ya o mamati ke Yesu Kristo ya o mamati ke gehana moni tenga badana be mamati ita. Tenga madana be mamati ita. Bai faduhu dada balo balangi tana be. Bai aro dada baba tua da samasa. Leo masih lo balangi. Na so kheda wangolo balangi ke lo balangi tana be. Ade ya zalo baba urida. Fama kau fanandraige, fa atosasa fa alumana. Baita dana badana be. Khuzo Yesu Kristo badata dana. Hana bermeya ia lo walangi. Lo walangi sino to bali niha. Meno to bali niha. Ila babo to badani hade ya zalo ba khada ya itan niha gulidan. Ila ba maraseda, ila ba to sasada. Dan ni faduhu veteru ande basurania. Bai faduhu dada haba oya. Wa maha eselungu. Sanguma eba tenga lo balangi Yesu Kristo. Haba oya wa maha eselungu. Hula yoguna eda romanli. Bahisa dan hadas alua. Tenga stobali famusumangi zo Yesu Kristo. Oya da bagi natari ramai raina. Pelayanan oya maila. La sura hadia ia dan ya dilo walangi. Balabe banono kande rafuri. Labe e bamba belevira. Hana. La malena no la sura da ba fau khera da lo walangi da. Dei malaika da.
Tahu sangat belu ya ira. Das tu bali bebe dedera. Ramai na tengah dah. Nafaduhu dedera kalau balangi. Tengah tabali hazima ia di lo balangi. Hizai. Talulu sumange lo balangi. Tatuna-tuna khenya fefuadeya sa lo baba aurida. Tabe ini fateranya ba aurida. Mata alu-alui hadeya zo masia badaro malian. Taromalian de dazo masia enele tu tabaso. Enele tu tangerenusi. Ena sokhada va aboto batut. Irama iraina. Faduhu de dema. Vai amone ibu kai de deda. Ibu kai de ama iraina samundongo taromalilo balangian. Ena idugu arro baba mati. Ba ena egesimane bazinu nebange sakada badana niha. Fa ese sabeka. Beba mati so aya. Dazo masih iade. Na tado ita sabeka. Taromalilo balangi ni rongoda. Ta ohe baka badada bata angerenusi. Bata fatou te deda. Hadia ia ni tegu da romali andri baba urida. Ena utaroi. Bahadia ia gini farou da romali andri baba urida. Ena utafalua. Ya hobu sa mondongo taromelo balangi. Basame ibadada. Basamalua baba urinya si eroma Ya mutolo ita lo balangi. Mengada ita. Manda soagele da romali metua Yesu. Ya ugazila tebula mamaha bamanga aro utedema. Ena le tebula bamati mabakhu. Ena le etunda aga mahala gangetula. Waya uga Yesu Keriso lo balangima. Sang rifi aga basang heli ya aga. Sau hagele daroma lima andre. Ya duhu.